Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Rika me te Mōre by Aesop. Rika is a kupu I made up because we don't have a kupu in te reo Māori for lynx. For linguistic nerds, like myself, Rika is an example of phonological adaptation. That means using Māori sounds to create translations. Some people call this transliteration. Our first kupu hou is kirehe, and it means animal. E rua te kirehe me te kararehe. Kirehe and kararehe are the same. Our second kupu is tūāhuatanga, and it means situation. Kua kino haere tēnei tūāhuatanga. This situation has worsened. Ka reare mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Ka hānea nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Rika me te Mōre nā Aesop. I te korowaitanga o tētahi ngahere, i ngā pakiaka o tētahi rākau, takoto ai tētahi Rika e whakakoi ana i ōna niho e tāria ana tāna pārurenga. Ā, ka kite i tētahi Mōre, kua haurua te putanga mai tētahi puke nāna i mahi mai. E te kirehe, tā te Rika. Ka aroha hoki. I te āhua nei kua karawhiua koe e ngā atua. I te rāhuitia ou i ngā hihi o te rā, e pai nei ki te marea. Ka rea kore kua haurua noa iho nei te oranga ou. Me te aha, ka whai hua kē koe i taku whakamate i a koe. Oh, tēnā koe i tō whai whakaaro mai, tā te Mōre i whakahoki ai. Engari, mō kua ke, he tika pai nei te whitawhita o tōku ao e ai ki tōku anō āhua, me ōku anō tūāhuatanga. Āna, hei whakakōpani ake, kua rarawe noa ki ahau ngā tukunga ihotanga a ngā atua. Ka mutu, hei tāku, ka ore pai nei ki a rātou te rā weke hia o e nei taonga. E pono nei tāu e ki nei, ka ore i ahau o karupi ata. E o ti anō, he taringa pi karikari ōku e pai katoa ai au. Ei, hei tauira, e tūpato ana au i te oro e rangona nei e au i muri atu i a koe. Ara, me pūrere au. A i te pēnei atu o te kupu, ka nono ke atu ia ki te whenua, nā wai ka okaina te manawa o te Rika rātou ko ōna karuho miromiro ki tētahi tāo nā te ringa o te kai aru i whiu. Ko te kiko o te kōrero, kei noho ka whakapara hakongia tā te tai ao. The Lynx and the Mole by Aesop. Under the covert of a thick wood at the foot of a tree, as a lynx lay whetting his teeth and waiting for his prey, he spied a mole half buried under a hillock of her own raising. Alas, poor creature, said the lynx, how much I pity you. Surely Jupiter has been very unkind to debar you the light of day which rejoices the whole creation. You are certainly not above half alive, and it would be doing you a service to make an end of you. I thank you for your kindness, replied the mole, but I think I have fully as much vivacity as my state and circumstances require. For the rest, I am perfectly well contented with the faculties that Jupiter has given me, who, I am sure, wants not our direction in disturbing his gifts. I have not, 'tis true, your piercing eyes, but I have ears which answer all my purposes. Hark, for example, I am warned by a noise which I hear behind you to flee from danger. So saying, she crept into the earth, while a javelin from the arm of a hunter pierced the quick-sighted lynx to the heart. The moral being, let none criticize nature. Tēnā rā koe I tāu whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to, it would be amazing if you could take just a few minutes to rate and review us on your favourite podcast app. It makes a massive difference in helping us to be discovered by new listeners.
If you'd like to show your tautoko in another way, we have a Patreon page. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive Reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 posts. Better yet, if you're a kaimahi in Kura, Kohanga Reo, Puna Reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Simply email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a free Patreon link. A massive mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast couldn't be ad-free. If you have friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message on Instagram. Ko taurapa e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.